A Tiprasa young man who went to work at Chennai is missing. Name of the missing youth is Dhananjay Tripura from Santir Bazar, Naraifang area. Family of Dhananjay Tripura has written a missing diary at Santir Bazar police station after long days. According to the details of the incident, on 30th April, Dhananjay Tripura, a resident of Naraifang area under Santir Bazar subdivision, including Manjit Tripura, a resident of Sakabari, and Jacob Tripura, a resident of Abanchora, went abroad in search of work. And the family of Dhananjay Tripura said that they were in contact with him on the last 3rd of May. Since then, he has been reported missing. Dhananjay Tripura is said to have gone missing from Coimbatore railway station in Chennai city. The family members said that they did not get any honest answer after talking to the two agents Manjit Tripura and Jacob Tripura. Ruwana raha sombani mongol bani ruwana raha ragai je sugra thang sugra angbai korok slai tonga mane bini bas habu ye korok slai tonga gam khlai last shukrubar sata sulom ni dres haga halai sis halai jag gubai korok jaga dres khoi halai korok slai saga chennai ni koin batu dres klai nang saga lasi koin batu dres ni se dolbai kaglai ye ar korok maslai dia Bini X hafta kakha laisung I je ukahasung bahufar sanbat dina halai kamaha kamagai halai diforasung result manha kamajak khobor manha kamajak khobor manai halai bunu songkoha je sitilangnai agent no manji no songkoha ai manji nang ta chini borok je kamajak hono si borok tak tamang nai laini songmane bus haga basai nang cinta takalai di si borok khanya leba arahni saga halai takta company malik rang 40,000 gai police na sangroi tong na bini photo tari haja photo saimbo mane second student thabui ton nai arahni sa 2 din ba 3 din bising manai leba si borok na arahni sa tahu manje kho ai bus sate 2 din kaha salni kha ek ta kaha tarpore hla ar chen kha ini je ini khanani officer police rok lai saha 2 din siang ten company rok saha company au rok salai hla company rok lai 2 din somai re 2 din kaha sang ta khaya tini bala 3 din kanai takbo sibrok khus cover korai bok au se khai dia nasinai jabo ise era agenda দুজন আছে Manjit Tripura ভাই Jacob Tripura তারা সবাইরে কইছে আমরা কোম্পানি মধ্যে কাজ লইয়া যামু আমরা লগে যাইতেইব আমরা খাওয়ান খরচ সবটি দিব গাড়ি ভাড়া সব দিব তো ইয়ার পরে ইদা শুনে হেরাও গেছে এর কাছে যারা গেছে এর কাছে টাকা নাই নিচে তারা বাড়ি কোন জায়গায় তারা বাড়ি এসে শাকবাড়ি একজন শাকবাড়ি একজন হচ্ছে আবাংছড়া হ্যাঁ আবাংছড়া হচ্ছে জাকব আর মানজি হচ্ছে শাকবাড়ি আর তারা নিয়া ইয়ার পরে গেছে ইয়ার পরে তাই তখন যা কইছে কোন কথা কইয়া গেছে আমি পরে তাদের লাগে কথা একটু এই যারা কোন জায়গায় নিছে চেন্নাই Finally, after several days passed, the family reached Santir Bazar police station to find Dhananjay Tripura. The police of Santir Bazar police station assured all cooperation to find the missing person. Bureau report, Chini Khorang.